نویسکار روزنامه‌نویس و سیاستمدار عمر شیخموس در سال 1942 ده لعمود روزآوای کردستان جدایک بوده. پشتی خواندن سرطایی و یا ناوندی لسوریا، عمر شیخموس سال 1961 دچه بریتانیا و خواندن پیوندی ناونتوید که. سال 1967 تی سوئد و خواندن ماستر لزانینگاه استکهلم که. عمر شیخموس جه سال 1958 ده دناو خباتا تفگیرا رزگاری خوازا گل کرده و لگلک ولاتن اوروپا و الامریکا جیان کریه. لیکولینر و ماموستای زانستین سیاسی دزانینگاه استکهلم ده دفج لیکولین برده و دناوبرا سال 2001 و 2007 ده دبش کردی یا رادیو دنگ امریکا ده کار کریه. گلک سالان ده سروکاتیا یکتیان اجتماعی کردستانی ده خبات کریه و جه سال 1985 ده عمر شیخموس خود ده ناسین وک سیاست مدارکی سربخواه. بینرین بریز افدمو همو دمین و بخیر چل کردستان چجیل دروه. امو بهوره به پروگرام کنه یا هزار هزرانه. میوان بیجاره بریز عمر شیخموسه. عمر شیخموس سیاست مدار، نویسکار، لیکولینر و روزنامه‌نویس. تو بخیر هاتی پروگرام هزار هزار کاک عمر. پرسپاس کاک صالح. کاک عمر امش داوید دست پی بکن وار روزانات خارجی چه تشتانی؟ زیادتر وەک هەر کەسێکی کۆهاتیە خانە نشینکرین ئەس دخوێنم دنیویسینم لێ گەلێکی هەنێک لێکۆڵینێ منی تایبەتی ژیانە بیرەوەریە خۆشی دنیویسینم بە زمانی کوردی و ئینگلیزی لێ نوها زێدەتر ئەس مژوولی وێمە کۆ ئالیکاریە تەفگەراگەلێ کورد لە سووریا بکەم و ئەو شۆڕەشا گۆ ساڵێکە دەست پێکریاش بۆ گوهرتنا ڕێژیم لە سووری. إيش قارنات بحثا ميمواري خاكر جيرخيم نافت كي جينا نيجاري تلسر وان خبتي يعني ام خازن كان زانبن وزو درنگ ودركفن هەویا من ئەوە کۆ ئەز دپایزدا پایزاوێ ساڵێ دا کاربم بدم چاپ. كاكا مرتبشك دريج جيانا خوا لدروا كردستاني درباس كير كيشين روندا كرد لدروا تقلكي باش بيت زاني تشل سويد تشل ولات إذن أوروبا يانجي لتبهي الدنيا بالتالي روندا كرد لبيش تشكي شيانا لفان ولاتيك وعملي دجي جبركو دجي كده مديت تقلك نيرنتا درباري كشتنا شرفي ده هبول أوروبا زاني سێ کێشە هەنە و سێ کێشەی جیهێنە بڕاستی دەستپێکێدا تەنێ خوێندەوانێ کورد لە دەربەی وڵاتە بوون پەنابەر کێم بوون کێشەیان خوێندەوانە جێهێ بوون کێشەیان پەنابەرا و کارکەرێن کورد گۆ ئۆرتا ساڵی شەستی داهاتنە ئەوروپا یا خوێندەوانە زێدەتر فێربوونا زمانە و دەست بە خوێندنێ کرنە لێ ئەو کەسێک گۆوەکو پەنابەر هاتبوون پەنابەرێن سیاسی یان وەکو کارکەر هاتبوون دەستپێکێدا هاتنە کارکەرێن کورد ساڵێن شەستیدا ji bo çend welatên Rojava wek Almanya wek Swêdê wek Hollanda wek Fransa ew zêdetir xwedîkar ew fêrî ziman dikirin û yekser diketin kar ne wek nihaya lê em dibînin ku ji salê heştê de virde rewşa penabera û hejmara penabera gelekî zêde bûye ewana merê kare bêje ev kêşeyên wanî serekî yekêkiyan ev e ku gava gomerê dev ji welatê xwe berdide û tê welatekî din merê jiyana xwe ji destpêkê de dest pê dike me gerek mere fêrî ziman be gerek mere xanî bibîne gerek merê kar bibîne dûre got ev kêşe çaresebûn êdî kêşeyên malbatî têne ortê بورا كاك عمر يعني تشتي كجنبه بحث كير تشتي قلمبري بهمو بنابران يعني از خازم تايبتي جبور رفندا كرد زانبم يعني كيشي رفندا كرد لفاندران آخر متخصص كوز بما سرويا جبور بنابرين كرد او بو كو قالك جوان كارو خباتها سياسي كنا و كارو خباتها سياسي معناك دان ناورو كجيانوا قد هاتفرا خل الدرب جواتي ديت و او رغلاوي جو هبو دناب خباتو
تێکۆشانێ دا لەبرادا کەس پێ نزانی بوو يعني هبونا خويا الدرفي جواتي جريداي جواكا سويدي يان جريداي تواهيا أوروبا إجبر فا ولاتا هنكي صارن زوزو ناخذن تيكليب يعني ربكن بەڵێ ئیجا ئەوژی لەسەر وی کەسی دمێنا ینی هەنێک کەس زوو دگەل جواتێتە تێکەل دەبن زوو فێری زمان دەبن زوو فەرهەنگا وڵاتێ مێڤان قبول دکن و ئەوانە مەرێدبینە گۆ باش سەردکەبن لێ هەنێک جوان یەک ژێ گۆشبەرگ و چاوێوان لە بەگەرا وڵاتە یانژی خەباتە سیاسی جوان ڕێگەلێکی گرنگترە ژە خەباتە شەخسی و برێڤە برنا ژیانە خوا ئەوانە مەرێدبینە گوگلێکی زەحمەتی دبینن گەلێکی ئالۆزیان و سەرئێشیان دبینن لێ دوورە دیسان دەمێکی درێژێرە دەبێ هەتا گۆ خۆدویە جواتان نودا بگونجینن و دگەلدا بشین لێ دوورە یا کێشەیە سەرەکی گۆ دناوان پەنابەرە و بتایبەتی کورداندا گۆست بینم مەسەلا مالباتیە ژبەر گۆ باڤ و دێ زوو فێری زمان نابن زار و فێری زمان دبن گاوا گۆ زار و پێشوان فێری زمان دبن و کەلتوراوی وڵاتی باش هین دبن کۆمپیتەنساوان ینی لێوەشە شارەزابوون ئەوان ژیا باڤ و دیاخوا زێدەتر دبە ینی ئەو دبن ڕێنیشاندەرێ باڤ و دیاخوا دناو جواتە نودا قالك جاران دبنا ترجمانجي گەلێک جاراژی دبن تەرجمان و ئەڤایە تقریبا ڕۆلا باڤ و دێ دخەبەر پرسیاریە و ئەڤایە گەلێکی تاسیر دهێلا دەرونیدا گەلێکی تاسیر لە باڤ و دێتکە یا دودیا باڤ و دێ ژبەر گۆ زمان باش زوو فێر نابن یان باش نەزانن نکارن ئالیکاریا زارۆکێ خۆ بکەن خوێندنێدا یان دناو جواتێدا ئەڤژی تاسیرێکی مەزن دکە چکە لە وڵات ڕێنیشاندەرێوان بوون کۆنتترۆلاوان سەر زارۆکی خۆدا گەلێکی بەهێز بوو ئەوایە تقریبا گیرروگرفتێکی مەزن دناو مالباتێتە دروستکە یا داوی کۆمەبالا خدای زێدەتر دناو کوردێ ئیرانێدا لێ دناو کوردێ بەشێندندا ژیمەرێ دبینە کۆ ژە هەفتوو جێهێبوون دنابەرە ژن و زڵامدایانی دنابەرا مەلباتەدا گەلێکی بلند بووە کۆ ممکنە لە وڵات نەهاتایە پێش لە برا هەژمارە ژە هەفتوو جێهێبوونە بیانیا گەلێکی زێدە بووە گرمەرێ سوێد وەک وڵاتێکی نیشان بدە و دناو کورداداژی ڕوودایە یادی مەسەلا فەرهەنگیە کەسێن پەنابەرگەوا گوتێ وڵاتێکین و بە ڕەنگێکی نۆستارژی لە فەرهەنگا خۆی وڵات دنارە و ناوڕۆکێکی نو ددەیە مثلا من دیتە گوگەلە کەسێک گۆ شۆڕژگەر و چەپ بوون گاوا گۆ هاتنەوان وڵاتە بوونە پەنابەر فەرهەنگا ترادیسنیال یا جواتا کوردی لە جەما خورد بەش دەبلا گۆ فەرهەنگێکی مۆدرن بستینن و ji ber vê ya jî ew jî ji ber çi ye ji ber wê mesela kontrol e di nav malbatê de mesela desthilat e di nav malbatê de xusûsan li cem bav û zilaman hemberî jinan û zarokan yanî digel got li welat dixwest got ferhenga xwe tradisyonel biguhere lê gava got tê vira ferhenga tradisyonel dike ferhenga xwe taybetî ev yek ya duydiyan me bala xudayê ku hinek ji wan kesê got gelekî çep bûn netere di nav Kurda de me dîtiya got di nav xelkê Latîn Amerîkada hatine vira bûne dîndar bûne İslamî mesela olî gelekî ji wan re giring dibe û evaya jî dîsan nîşanekî din e ku naxwaze digel civata nû de têkel be xwe biguncîne pêşkeva ji nifşê we êk wekû xwendevan hatine Ewropa yek ji xalên girîng we dabû ber çavê xwe hûn bibin nav û dengê doza Kurd li dervayê Kurdistanê ku hûn ji Kurdan re dostan peyda bikin destpêk li ku bû ez dixwazim zanibim her wiha yanî ticarî hûn û nûnerên dagirkeran rûbirûyî hev dihatin min ez sala 1962 hatime derve lê rêxistinek hebû li Ewropa bi navê Komila Xwendevanê Kurd li Ewropa û ew bi du sê playa de hate damezrandin bi rastî careyek Emîn Dr. Nûreddîn Zaza
لبيروت آوا کربو دورا لپاریس د 48 دا آوا کرن دورا کملا خواندوان کرد جالی کردی همو پرچن کردستان د 56 دا لویس بعدن لآلمانیا هاتا آوا کرن او جل سر پیشنیارا دکتر نوردین زازا بو و کاک اسمت شریف وانلی دوره کی مزن تیدا لیست بو و اوره خستن کردی همو پرچه کردستانی کم کرمون وجبرگو خواندوان بونشی مثلا جی کی سرینتراکیش اکو جالی 17 خواندوانه هاتو بو داغ مصراندن لجهمو اوروبا و ایمن شخص دو آگوز هاتم هجمار همه کرده لهمو ولاتین اوروبا لروشخلات و لروشاوا نزدیکا 500 کسی بون لمگله کی چالاک بون جبو دوزا گله کرد جبو پیشگیریا خباتا گو دل همو پرچه کردستانی دختا کرن و بتایبتی گو شورشا ایلون دشست یکی در کردستان عراقی دست پیکر بو یعنی ام ببون وقت زمان حال شورش براستی لدربه ولات ما پرانیا راست رخستنه کی خواندوانی بو لیتو رخستنه دن لدربه تونه بون تنه پارتیا دموکرات کردستان عراقی رخستنه ول دربه ولات بو و حزب شوی عراقی بشه کردستان رخستنه وان هبو اوی دن زیادتر گرانیا خستبون سر خباتا کملا خواندوان کرد و ما خو نشاندان دکر ما بلاو دکرن ما سردانا گلک بالوس خانه دکر ما دعوا استوپندیوم و زماله خوندنش بو خوندوان کردید کردن و ما جگلک ولات استاندن براسیده مثلا هم بربون ترکیه هنک جاره هلوسته کی دجمنایتی نشان داد جوینن جهانی دا یان شورش لکردستان عراقی دست پیکر ما گلک جاره خو نشاندان لدجی سفارت خانه عراقی تکرن لورام تیشی گیرو گرفتش مرا پیدا دبو گه هنک کسی سربوان دولتا هیرشی نشاندانی متکرن خو نشاندانی متکرن یعنی 65 دا سوری همولاتیاتش تستاند پشتی 3 سالان پشتی سرجمارا 6 دیان اب یک انجام چالاکی ول اروپا بو یعنی او ورگرتنا همولاتی بو پالا پشت شتره لدروی ولات نشان بدی که کرد بن چی چوساندن دانه یان شتر استنگی درخستن ایمت براستی دا تو استنگی کی ولش مره در نخست جبر دو تشتا بالعکس بلکو ممکنه علی کاریام جی کربا کومل برا دورا گوز هات مسوید جنگلستانه مکاری بو پنابریه بستینم لورا او یک سببی و او بو مسئله چالاکی سیاسی بو لدربه ولات و او بریار بمرسومه کی جمهوری بو ام چند حوال لسوری وک چالاکوان سیاسی جنسیامش مستاندن گریدانا وی بریار شستو دیان نبو و بریار کتابتی بو د روزنامه رسمی یا جمهوری وک مرسومه کی جمهوری بو الانگلستان من گیرو گفتش مرا پیدا نبود چون که پاسپورت هم جبو 7 سالان بو ببوره جبو 5 سالان بو و شستو دیان در کتم حتی 67 پاسپورت هم دوم کرد انتکاری بو وگره سوریه نه از قط نکاری بو بچم سوریه و از حتی سال 8 از نچم سوریه لگز هات سویده و چاقی جبرگو پاسپورت هم هین مهلتا وی هبو و مکاری بو گو کپیه که جبریارا دولتا سوری نشانه هم بدم که جنسیا من تونه جبروی هم مکاری بو پنابر لبنا تلسوید بجیبوی و تمافي رونشتين السويد ورقرت خواندنا خو تمام كيرو قالك سالان جي ما مستوي د زانينغا ستوكهولم دا قالك تشت ترى درباس بونا اما بخازن بيشتي بين ودانا كي برسيفي سيرفي برسي ورقرن تماشفن بريز امو وبهفرا باوزا كي وردقرن بيشتر عم بدقرن بكاك عمرا صحبة اخو بردوام دكن
د تێکیلین bi dezgeh û kesayetiyên cîhanê û Kurdistanê re Emer Şêxmûs xwedî networkeke yekcar mezin e. Di karê akademî û lêkolînê de û her wiha di xebata siyasî de. Ta roja îro jî di rojeva siyasî û ya akademî de di gotûbêj û semînerên di derbarê ev roj û paşeroja Kurdistanê de Emer Şêxmûs yek ji beşdarên herî çalak e. Li cihê karî wî yê berê zanîngeha Stockholmê me hev û dû dît. Em di nav korîdor û çayxaneyên zanîngehê de geriyan û wî bîranînên xwe bi siyasetmedarên Kurd re ku gelek caran li vê zanîngehê civiya bûn ji me re gotin. Hinek ji wan siyasetmedaran saxin wek Serokkomarê Iraqê Mam Celal û hinek jî li nav me nînin weke şehîd Abdurrahman Qasimlu. Berê kak Emer duan salên ku tu tê de mamosteyê zanîngeha Stockholm bûyî, tiştê hane ku tu tere derbas bûn tiştên ji wê rengê hanî ku ji bîr nabin. Çi tiş bi tere derbas bûn? Yek ji wan tişta ku gelekî nexweş bû. Di salên dawiya salên şêstî de li Kurdistana Îranê tevgerekî çekdar dest pê kir bi seroktiya İsmaîlê Şerîfzada û Mela Aware. Dengûbasê kêm digihane destê me. Me hinekî alîkariya wan dikir lê ne bi rengekî fireh. Dûre malesef ew tevger ser neket. Ev yekek ji wan tiştê nexweş bû. Ya dudiya wê çaxê goz li Swêdê bûm, rêkeftina yazdadarê bû li Kurdistana Iraqê û milletê Kurd li wira hinek destkeftên mezin bi dest anîn di mesela otonomî de. Lê dûre şer dest pê kir di heftê û çaran de û ew lehvhatina got li Cezayir di navbera Şah Sedam Hüseyn de bû gobû sedema têkçûna şoreşê li Kurdistana Iraqê yekek ji wan keresatê mezin bû got qet ji bîra min naçe. Ez karim vêya behs kim. Dûre yekek ji gîrûgirîftên mezin ku duan salan de hemberî me dihat kêm kesan li ser mesela Kurd tişt dizanîn. Yani emma xwe gelekî diêşand bi nivîsandin ji bo rojname, bi danûstandin, bi xwenîşandana, bi şandina rojnamevana bû Tedcîkî de behsî Daily Telegraph dikir, Guardian wan têkilî wan dest pê kir. Belê gava got ez li Ingilistanê bûm, ez 5 sala li Ingilistanê jiyam û bakaloryosa xwe di danûstandinê navnetewî de li wira xilas kir. Me danûstandin di gelek rojnamevanê İngilîzî de dikirin. Du rojnamevan çûne Kurdistanê wê çaxê. Yek ji wan David Adamson bû ji rojnama Daily Telegraph û yê din ji rojnama Observer bû. Nivîskarekî bi nav û dengê cîhanê bû bi navê Gavin Young. Ew givegeriyan di şêst û sisiyan de raportê wan gelekî deng da di cîhanê de li ser ew karê ku hikûmeta Iraqê li dijî milletê Kurd dike. û bi rastî wê çaxê gotina genocide bikar hat li dijî milletê Kurd. û ew bû got nûênerê Komara Mongolia ya gelî hikûmeta Iraqê îttiham kir bi genocide li dijî milletê Kurd û biryar bû got di encumena giştî de civîna encumena giştî ya netewên yekgirtî di sala şêstiya de bê behs kirin lê dûre bloka welatên bêlayan û welatên erebî giraniya xwe bikar anîn got ew mesele nekeve êcinda civî. Ez bijim li Swêdê jî li vir alîkariya tîma televizyona Swêdî kir ku biçine Kurdistanê bi seroketiya Nikola Maestrovî ji xwe ev gelek filmên hane reş û spî ku li ser şoreşên hatîne pêşandan televizyona de ê wan salan in. Belê ew teqrîben yek ji wan filmê yekemîn nîne hinek filmê dî jî berî wan hatine kirin ji alî hinek grûpê televizyona Almanî, televizyona Fransawî lê ew programa got Nikola Maestrovî çêkir ji bo televizyona Swêdê yekemîn car bû got televizyona Swêdî biçe Kurdistanê bi rengekî fireh raportekî. Ew jî yekek ji karê me wê çaxê bû. Te li vir te dev ji jiyana lêkolîn û mamosteyetî berda û tu çûyî Amerîka
د رادیو امریکی بشی کردی ده چاوت دان بر هف کو یک جکی گرانتر بو براستی اگر طول جیانا من بناری از لقلق ولات جیاما افيك یاد دیا من قلق كاري جهه كرنا يعني جغيني خوندن وكاري زانستي من خبات اخوي سياسي هردم بردوام كريا وبر بي مشغول بوما از جهاما جهه كي كو زولتي گشتم كو بيوستي بگو هرتنكي هيا درنگي جيانا من دا و درفتا راديا كردي لدنگي امريكا هاتا پیش گلک به من خوش بو براستی چونکه جالی کی دا گوهرتنا دیسپلینا کار بو یاد دیا اوجی خدمتك جبو ملتي كردش برگو راديو بكردي بو و تباش تي برامن سالا نوت دیا دا گو راديو كردي لدنگي امريكا هات دامزراندن گلک اس دناو ملتي كردا پی خوش بو یا دی ما اویا بو صدام اویا کو ام دگل گلک جهدی جه هول بدن کو رادیو کردی به اواکرن و به دامزراندن دگل بي سي دا گلک هول هات نکرن ل جه داخل کی مزنه کو حتی نو هجب سرنکت ل سويدي رادیو کردی هات دانین ل المانیا هات دانین و گلک جهدی جی دوره فکر کرن کو رادیو کردی دینن جبو من از بری سالك لأمريكا جيابو ملي كولين جبو دكتوراه خو كربو يعني وكو هستك كي ششمين لجمع پیدا بو كو رجلاتا ناوين بربگو هاتينه كي مزن ودچان سالا 2001 چون يعني جبرويا ما ولي هزدكر كو كاتكي باشا گواز بچما ورا کار بکم و کارجی خوش بو یک دست پیکه از بوم سر سری بشه کردی دور از بوم سروکی بشه کردی و بتابتی گل واشنطنه بو تو زانی پاش داوی آنین آخشار ساد نافبرا سوویت و امریکا دا سوویت وکو امبراطوریت که هلوشا جهف کد و امریکا زلهزا حري مزنية دنيا بو مزنهزا حري دنيا بو يكشي ليكولين انت يانجي ليكولين كنت سرپرشتيا ويت كرد دربار كومكوجين كردان دابو جينوسايد كردان قالوا لسر چند جينوسايد هم بون قالك جينوسايد بسر كردان دا هاتن اوايا بروغرامه كي فرح بو لسر جينوسايد دنا زانينغا وبسالا اللي ازد انستيتويه كده من زانينغا ستوكهولم وما هافكاري بهبرت كل سرويا من پروژه ام لسروی بو ام لانفال بنارن انفال وک کامپاینی که جنوسایدی فرهو دوکیمنت کری لکردستان عراقی یاد دیامد خواست لوان کامپاین جنوساید لترکیه بنارن گو بتایبتی دی سالا 37 دا لدرسمه که ام نهاد بینن دوکیمنت ترکی نهاد درد کهون و سرک وزیر ترکیه بخون ها مجبور ویا گوداولی بردین الملت کرد که سر او کشتنا کمکجی گول درس می هات کرن دسی و هفتان دا یا سیا مدخست ام بنرن به لجهندی لکردستان عجبا او کمپینی گو تینه کرن لگورا ناسینا گو تنا جنوساید تطبيق دبيان تطبيق نابا وك استعندنا جنسيتيش كردي سوريا دا 120,000 كسي تشستو دوان دا يعني او كامبيني يقول كردستان ايراني بونا چقاسي امريكا بيجا جو جنوسايدا لي زيادتر متركيز لسر اوي كربو متركيز لسر انفالا كربو او جيش برغو نزيكا 12 تون يعني 18 تون دوكيومنت باش راپرينا نوتيه كي هاتنا كوم كرن جالي كردان و جالي هيومن رايتس واتش و آماده بو یاد دیا 8 کسی کو رزگار بون جا انفالا
یک جوان او تیمور عبدالله بو متخواست گوز انترفیو دگلو عنده بکم لسرویه او هفبربونک بو لسر جنوسایدا که زمان هتلر دا هاتو بکرن هر وقت جنوسایدا رواندا جنوسایدا یوغسلاویا و متخواست گو لیکولینه کی بلین گو برانبری وان جنوساید دیروکی چه جوازی و فرق یادنا بردا جبرگو گلک پرسیار دهات نپیش که عجبا امثال جنوساید یا نه جنوساید كاك عمرت تقول لك خذ بحث ذكي خوزي سروكين عربان وك نيلسون مانديلا بنا وخوزي قلن ولاتن عربجي وقل السويدي بنا يعني جمرة أوكي هستكي تشيتكي قالوا خوزي دي سياسة ذا يعني ننشانة بيزارية باش دوام جي برسي يعني تشاو مرود كاري بران دنافرا نتوان دا آوا بكي ام لورن ام مجبوري هفن بوان ولاتن دور برر بجين بله او گوتم بخوا دوی دا میدابو که او ستم کاریا که لدو جملتی کرد بکاردهات گلکی تندو و حتی نوحاجی لهنک جهادا گلکی تنده او یک یاد دیا نلسون ماندیلا زندان درکت پاش دمکی درو درش نقین دلی خودهشت بو نشی دجمنایتی کی ولی مثلا همبر وان راشپستن سپین افریقا خارو بکار آنی جبوگو لهفتنک ببا و بکار با کو رژیمی کی دموکرات ل افریقا خارو دانسترینا یعنی اوایا نشان دیده کو تگشتنی کی گلکی فره لجمعوی مروی ہے ونجيب كرسي وهذا چسپاندن نجيب كرسي وهاتيا چسپاندن يعني اوایا نشاندانا مزنبوناوی مرویه براستی که خود سر مثلا را دیتو کاریبو چارکی گشتیش برویا جمديد جو سروكن ولاتن عربي يعني ولاتن ديني رجلات العربيين يعني ايراني وتركشوان نباشترن جي درسك ندستاندن جي تجربة نيلسون مانديلا جو كاربن جيرو گرفتنا ولاتن خواهد چاره سر بکن و هم دبینین که نوهاجی ده انجام ویده چاواگش یک بیک نوهاتین آویتن یاد دیا هیویا من او بو خلق سویدی بنابودنگه که پرورده کیوانی گله کی سنگفره و لبرال و تولرانت هیا برانبر کسی گو بیرو باوری وان جوان جهینا و اوایا دیدمه که درو دریش ده کاریبو یعنی سوید و کار سیاسی لسوید و پروسه سیاسی لسویده بنابودنگه لسر لدنیا ده که زیده تر لسر لحبهاتن و تیگشتن به هفره چاره سرتم تجاری اوی گوجرد بیشن کنسنسوس یعنی توافق چه دنابرا خودیکار و کارکرانده چه دنابرا سرمایه و کارده چه دنابرا حکومت و خلق ده چه دنابرا پارتیان سیاسی دنا پارلمان ده مرید بینا گوتم و اوجی پرورده کی سیاسی دورو دریج دیروکیه کو یعنی جبرویا گمت خواست بچه ارمانچه بوی ارمانچه کو اف شر و کشتن و برین و شر نافخوا و دجمنایتی و آوانا آثاری کی پر خراب دناب جوات همه ده بجیده لو مرین کاره ده پخشارو جیده چاره سری کی جره ببینه لی اگر ملتی مجی یا ملتی ولات مجی وقفان ولات ابونایا امکانه وی هبو کوبرنگی کی آشتی سقامگیری آسایش دوان ولاتا ده و جواتین مجی پیش کردن یعنی دوی چارچاوی ده مگوت نخوک بله کاک عمر يعني مرود هیویه که ده کو سیاست مدار خودی ازمون وقت جنابته هیویه خورتان بلند و گشتر بکن لی ده هف بیوینه که ده بحثا کردستان آزاد و سربخو و یک گرتی دبه تدبینی کمانی دوی هف بیوینه ده وک خونه که نممکن يعني نممكن دي سياسة ده هي نا گرک توی گوت نجی تخ چارچه خوا خوی دیروکی مگوت بو گو
کەسێک دناف کوردادا تونەیە کۆ ناخوازە و کوردستانێکی سەر بەخۆ چێ ببە واز بخۆیەک جوانم و هەموو ژیانە خۆدەش بە وێ بکارانیە لێ دوێ دەمێدا دامەزراندنە دەولەتێکی یەکگرتووی کوردی بە تێکدانا ڤان سنوورە وەک سیاسەتمەدارێکی مزەحمەت ددیت ji ber çi ji ber ku di dema cengê ser de ne welatê Rojava ne welatê Rojhilat yani ez dikarim vê bixwînim di van salên ku niha piştî wê hevpeyvînê re tu pirtir geşbîn bûyî ji ber ku eger tu li gotinê min îdim binare min gotiye ku merê qet nikare bêje ku nemimkin e li mimkin e rojek bê ku merê wê imkanê wê hebe ku دولتێکی کوردی بێدامەزراندن gelekî spas ku tu beşdarî programa Hezar Hezir bûyî gelekî spas ji temaşevanên hêjan re ku heta niha û pêş îkrana meman pêşniyar û rexneyê xwe ji me re bişînin ser meyla Gulbinê Şaşê dête derê heta programeke din her şad û bextebar bin